Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti dakas, akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka kuman nga agsubli jay abroad, Dad? Kasano nga ro da makaurnong tayo ti pagadal mo, anak? Agkolehiyo kanton. Narigat na awan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko akayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamim. Adanton kadkadwam diti balay. At nga tanasing patakas ka ni Mami, Dad? Uy, nalaingak amang kilatis itinasing patababae. No kas lalakit di ka ni Mami kasingpat, Dad? No lakit di tagsingsingpet ka. Mabalin anasingpet tumet ti kasukat ni mamim, anak. Unay katay ti kwarto mon, anak ko. Agkaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, Mami. Saan kumamot abasta iwaram latan? Aglalaok tinalabaan kan saan? Kupinamot adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkuping tanabanluga ka nangaramid iti homework ko. Bimalbalasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day takaakas a lupot mo. Indisum latan di takatrem. Makaturturog akon, Mami. Mabalin ka di arumwar kayo pa, hindi ti kwarto. Iso adi ka makasursuruket. Tadi mo kaya ti dumngeg iti pamagbaga. Unay kat ti itsura ti arubayan yon. Kunam no balay ang nagpanawan ni iti mano atawen. Apay kumaan nagpanawan ako nayo, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan nyo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad kamot adi taruar. Apok. Makadaldalos? Masadutak? Lumaadak no kanayo nakagtrabaho? Uray kasta anak arugrugay ti arubayan nyo. Kasano no adda umay agarim kan ka. Kat kastumot karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat day ta umay agaram, Lola. Sana aday tarugi ti kitaan na. No di kat siyak nga umay na arman. Napitasak man? Ay na, apok aya. Ay, no saan kalaan na po daw. Amangan no di nakapaitalyawan tilaad alalaki. Nalabas kayo mat, Lola? Nagdalos mo ten, tinamay amit ti swelo, malasang ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing? Tapno may galis kayo, Dad? Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mat. Diyak ngamin kaya makita na rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. No anya kano ti itsura ti balay kan arubayan, kasta kano mat ti bumalay. Isumot lagaya man nagdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Tanadalos mo't ti balasita nga aday ti balay. Kasta ka di? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana patirayok na dyan. Tapod no mo't anak ko. Nasingpait kan nagagat nito mabalaw. Apay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray isukat balo, mait. Adamit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Na, kasano kuma? Ay, amangan no agsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar manen ti kinarupat kwartam. Tapno adamanen pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Ay, Amok
ano ikan na ka iti kwarta ket awatem. Imposible nga ibaga masaan mo kaya ti kwarta. Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga Eddie? Ado matagnagan iti Eddie iti pagadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wan. Krasamat amin a babae day a player. No isun ti nakaigam iti bola. Agririyaw dagiti babae nga agboy-boya. Ay na, naggasat kat nga tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin ti makakita. Anya nga tati aramida. Tapno talyawan na, tikaskan ko na. Dayta nga ron mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat nga ipalubos, ah? Ah? Masapol asya, timang tagikwa kanikwa na. Excuse me, ading. Agbirbiro kami iti Muse iti basketball team. Mabalit ka diya si ka? Pangaasim. Tapno mga abak ti team tayo. Ha? Kababain mat. Adumat dita tinapipinta sa mabalin yung alaan, manong. Pangaasim, ading. Amin kami, kat si ka tinapili mi. May sama ti team tayo. Red team ka, saan ka di? Karamanak iti red team. Ngam apay asyak, manong. Pangaasim, ading. Inspirado kami nga agay-ayam. Numanugot ka, kas Muse iti red team. Agpanunot akpay, manong. Pangaasim, ading. Kasarita ka man ito bigat. Mamuak ti pangadeng mo. O sige, tagin sayo kami kanumanan. Nakitam ka di akinasaon ni Eddie day nga ana? Wan, kasla seryoso tinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pimanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tan no siya ti kasasao ni Eddie. Ay syakkat nga tanti karagsakan. No matagikwak day nga Eddie. Siyak ako ma. Saan ka di anapudpudawak ngam sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris day taagong mo? Anya nga tati aramida, tapno tumangos ti agong ko. Naimbag ta simbang put kan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang petak amin alam dito'y balay, kalpasang nga aglako ak iti grocery a pagtrab-trabahuak, tatang. Kaya't ka ngamin nga isagot iti pagsaya atam. Masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka diday tatang, lawlawagan nyo man tapno maawatak. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Jay ka na yun nga agsubli di abroad, tang? Huwain anak, no ag-abroad manayin, si Kanton ti pangipawitan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa agpaysa ko na panunot yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Mayat ka diti agbalin a Muse iti basketball team, Dad? Ne, at dan sakat planom nga agbalin na Muse ti basketball team, anak ko. Sana siya ti akin plano, Dad. Dagiti players. Adang amin pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada Muse na. No pinili na ka ti team kas Muse, bakay dayawam na ita. Kaya't asawon na ita, anapintas ka. Kasapulan ka diti Muse iti basketball, Dad? Depende ka nagiti organizers no karaman ti Muse. Ijay ngamin pagadalan mi kat karaman ka no ti Muse kada team, Dad.
Pakaidayawam ano napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Mayat ka din ading. Nakapili nga minan dagiti kalaban tayo atim itimyusda. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yading. At damat ngamin contest dagiti muse. Kasla pa dyan dagiti agduduma amyos, iti agduduma mat atim. Amangan no maabakak nga rod mano. Amok analain ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing kamat nga agsungbat, no addadamagan dakan ka. Sigud mat ngawan pasalip dagiti muse iti agduduma atim. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno kano ma-expose dagiti estudyante iti kasta abanag. Awan pa'y matmanginominar kanyak akas muse iti team tayo. Oray siyak. Or-orayak mat nga inominardak. Yam, ay, awan lakit din. No kasta, agpadatang agar arapaap ama inominar? Ay, pakaidayawan nga min. No may saka amuse, saan ka di? Kumaa. Di datamot makita. Diyakot ka no sana matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ma. Inton pasalip dagiti muse. Ngam, napintas mat ngamin ti Loka. Saan ka di? Nitong ti masabat ko dito dalan. Agpamarangak ajak nakita. Kunwari agketeksak tapno madungpar ko. Anay ko! Sorry, ading. Sabali nga min dikit kita. Manong Tom? Sika ka di data? Ha? Nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Ha? Sino ka itayan? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadinak pa yan mabigbig. Kitaam nga minto kinapintas ko tapno mabigbig mo no asino ak. Uy, si kamat gaya Mara. Oh, nabayaga dita nagkita mabalin ka din ngayon tapay mangan iti may sa restaurant? Mayat sa tinaramit ko sige, Juan, mapanta. Kunak man no da kay Jebron, nabayag kang samot ijay. Plano ko subli. Ang namabalin ka saan na nakayat ni anak ko, taawan kanot kadwa na ibalay mi. Naglakasulbaran day ta parikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak mat. Nasimpetak pa'y. Katulong. Saan samot may bagay kan kati agbali na katulong. Anya ti trabaho mita? Agraklako akitimay sa grocery ijiili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siyak ti agkahera. Kwarta nga rod kyar arikapam akanayon. Hanggang sayang, takwarta mo ti grocery. Saan mo ta kwarta? Wan nga rod, no naloko aklaang, ay agtakawak Ngam, jak aramidan. Takas na kunakon, nasingpetak. Mara? Mabalin ka rin, ti sumarong kari di balayo? Day talagayam. Iti amin akan ito, Manong Tom. Lumangan na kita, katawan mo't klasem. Agdalusta, taumay kano pumasyar ni Tatam at Tom dito'y balay. Apay nga umay pumasyar day jay ang lakay, dito'y balay, mami. Barang maasawa nak. Kat adan to agpawit iti kwartata inton makasubli iti abroad. Makiasawa kayo pa'y, mami? Jay nga rod kwarta na ti al-almanak. Basta nagpawit. Adamot bingay ko mami. Anya pa'y ngay, no di kasta. Makaadal ka no maasawa nak. Imbag no, kayat naman tapagadalan nak, mami. Apay kumangay asaan. Siyak ti makaam mo. O may ayon sa kada tayo ti gundaway, abakay. Nay,
Anya ti kayat mo asawan? Imbaga kini Mara nga ipamuspusan na tiyag parem kini Tom. Na, Nakitak met anapan ni Tom ije balay damara. ay, awan lat di ka aramidan. Imbag no ay ayatan ni Mara ni Tom. Kasanungay, no tila ang kwarta na ti kayat na kenkwana. Urayin Abay amanday ta ayat-ayat dita. Di na kamit mabiyag. Ay, madiday ta akapanunutam, lakay. Ti agasawa, rumbang nga adda panagayat iti tunggal maysa. No awan ayat iti nagbaetanda, saan danto anaragsak. Naragsak ayat ti tao no agkiraos met ti buksit na. Ay, sabali at talagan tilinaon day tautek mo. Andan nasarakak akaduam to di ti balay, anak. Asino, Dad? Nasaya at nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, mat. Balasang ka di? Uno? Balo at akas kada kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat ni Ana nga anak ni Tom. Idinto tasadot mat ni Lisa nga anak ni Mara. Iti sabali abangir, nakunamot daele kan Ben kan ni Mara nga ipamuspusan na ti agparam kan ni Tom. Tapno mairanod damat iti kwarta ni Tom. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino, Dad? Nasaya at nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, mat. Balasang ka di? Uno, balo matakas kada kayo? Naganak abalasan. Saan-san anak ti asawa manipod intarayan ti nakasikugken ko ana. Asino tinakdakamatan niyo, Dad? Amom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso tinapili yu, Dad? Nasayaat nga taday, Jay? Ada ka din nadamag mo ang mading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na ijay pagadalan mi. Masapul asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom. Tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami? Imposible asaan? Nulakat pauitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakit amuse day dyan iti pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas day dyan nga ubing. Kaya't kung anda ko mamanginominate mo't kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom. Jakpatan, addan to pakairanudan ta.
Ala, tasay saya atak to ti makilangan ka ni Ana. Tapno maban ni itam ti amana. Oh, apay ka di atong malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulam? Sapsapulag man ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Jay ka di, Ana, amuse dagiti red team? Uy nga ron, kaya't ko ang makasarita. Anya kumatiibagam kan kwa na. Itaman pay? Makitam ka di tinakatakder iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapantay ijay ayan na. Darasam! Oh my God! Hindi nakiguyod Anya ayat ibagam kan kwa na. Saan ka latang agtagtagarino anya ti aramidak, ha? Dumngag kan agboya kan tulaan. Hello, Ana? Kablaawan ka? Ta, sigamad gayam ti Muse ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tinalada. Apay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di, No mabalin la ko maasyak ti Muse, ay katkayat ko. Sayang, nasabali ti team mo. Sika ko man ti Muse. Blue Team kami ngamin. No, Muse ako ma iti Blue Team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan kailangan. Agyaman na kiti panang kablao mo kanyak. Sige ha. Panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana. Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sa saya at akpay itakan kwa na. Ta inaram ngamin ti amana ni Mami. Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat. Iti sabali asarita. Step sisters. Piliya ka talaga. Idi saan pa nga inaram ti amana ni Mami. Kasuron mo. Ita? Mapan mo pa'y kablaawan? Kasila ang mata, amamatan. No agkatuluyan da ka ni Mami. Ada, pakairanodan mi. Maawat akon, ti kayat mo ama pasamag. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramik ko. Wanan, Lisa. Maawatak, taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana, iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo akadwak dito'y balay. Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno adda kaduam apanawak di ti balay. Ada kayo dayta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kwa na ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kwa na iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itang kay ti allowance mo. No pa nagbabayad ti tuition mo, ibagam kanyak. Ta ipawit ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, Barok. Umay kayo, umuli kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. Adda ka di gagarayo. Kung amin, tatang, imawag ti employer ko akasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman ka ni Mara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, Barok. No kasta, intay nga ro di munisipyo intong bigat mo't lang.
Intayin mga iti application for marriage. Ay, una. Un. Intayo. Anak ko. Hindi talaga ayam. Kita man ngagpaisutigasan. Tayarapap ko nga asawaan ni Tumti anak ta. Matungpalay. Ay, sapay la ko mga road tanaragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to. Basta ka na yun ngagpawit ni Tom kini Mara iti kwarta. Ay, si kamot ni Pau it. Tila ang samot kwarta ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited kuken ka kat aburido ka may. Ita. Ibaga makwarta lang tada iti panunot ka. Ay, no awan man ti kwarta, Ben. Jack tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laeng iti kwarta. Naa. Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. Di kan sumanao. Tapno saan amasukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga minan anak ko. Imbag kumano basit ka pa, tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Manmano ang mapasama, ngagbalin nga abay, ti stepsisters iti kalay sa nagiti dadakkel da. Ita lang samot na mapasamak dito ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kastoy apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sa pala ko ma, ta nasaya at tutilin lang ninyo, intun may maysan abalay ti pagyanan nyo. Imbitaran ka man iti kalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Kayat mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idinto ta abayak lang. Kasano kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siyak ti best man. Ngem babayak man. Si kanto lakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagawn ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siyak. Ha? Saan man? Awan to ti makaartapken ka iti kinapintas. Mas napula siyak to ti kapintasan nga abay. Inton madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan a gown nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Ang tapno di mo mat ko na, di sikati agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na maminsan laang ang mapasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton addakan ton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sabagay. Saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawon na ta iti balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang ang danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangat tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ka, anak ko. Napanunot ko ang nagasa takpay laang. Tauray kaskasano. Addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na. Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa bali mo't ti inubram. Anya ngay ita. Ay, saan ka, anak ka turpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbagan ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkuros ti dalan mi kanitong.
Ang no awan ti ayat itinagbaetan niyo ay saan kanto anaragsak. Iti apagbiit a panagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak nga aramidan ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidem anak ko. Supapakam itinasayaat ti kinasayaat na. Si kamat gayam day tamasabat ko, Eddie. Adaman damaga. Anya ka diti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa tiinan ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana. Sigurado ana pintas tumet. Agkuyog tanto amapan ijabalay da, numalpas ti kalaysa. Pasensya kan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Ha? Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat nga agkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balay datom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlawa ijay. Simintado pa'y amin apasit ti arubayan da. Idinto ta dito'y balay. Nagilat lang arudain, pitak pa'y. May mayat mutkit di ijay Taado mo't titangdanan na amang isaga na kadagiti amin amasapsapul ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak takin itom. Imbaglakit din Ta idi nakasaritak ti anak ta, kat ay ayaten na kanumeten nitom. Iswa sa anak anag kamalay anang durog iti anak ta, amaki asawa kinitom. Mapantan iti simbahan anak. Amang ano umulan datitam amara ijay. Wandan, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa ngagpa-make up. Mabit lang tiyag make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan ngag-make up ti anak ko, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat ng tibukod na tugaw. Uray tapod numat. Sa anak mo't nga gululbod. Wan man laangan, uray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay. Ay, jak magustuhan ti style ti buhok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adati inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na ba sitin, mami? Ipaayos ka pa ti buhok ko. Apay nga min apinabaliwan pa'y laeng. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buhok ko. Kababain numabayag nga aguray, jay padi. Aguray da Tado atamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Apay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita am ti sumungat. Pinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wansa, adda nga min arkos na asabong ijay sangot ti lugan. Isuda nga agpaiso. Rumwardahan. Ha? Anya ngay ti itsura di maid of honor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, tidakas akababalin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas gapo iti panangsugsug da ele ken ben ken ni Mara. Nagbaligi nga rod ni Mara anang ipamuspusan iti panagkuros ti dalanda ken ni Tom. Kat iti agangay inaram ni Tom ni Mara kat idinadanon ti kalaysada. Maysa ni Ana kadagiti abay. Idinto ta ni Lisa ti maid of honor. Iti simbaan apakaangayan ti kalaysa. Madanagan dagiti addayjay tawan paylaeng ti bride. Papagayam denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Supapak ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Kitaan ti sumungat. Tinsamat lugan dagiti bride kan maid of honor dayjay. Wansa. Ada nga min arkos na asabong jay sango ti lugan. Rumardan. Ang anya nga iti itsura jay maid of honor. Kunamat lano alien. Asino tinang make-up kan nangayos iti buok na. Apayakas jay. Agsursurun samot amang kopyor iti buok. Apayakas jay tinaramid na. Anya ka dito kat katawaan nyo. Ha? Kuha, kita ang tigayim mo asumungad. Apayakas jay ti itsura na. Anyan, tikas jay anamayan na. Isun ti pagkakatawaan dagiti tao. Apay nga kakatawa ti tao. Anya ka dito inaramid mo di tabuok mo. Diyak magustuhan ti inaramid ti ng kopyor. Iso a pinabaliwag. Di mo din. Ipapaliw ko manan. At damot a maladaw kami. Iso akastan ti nagbanagan na. Sana na maitarimaan. Adoon na yung hairspray na, iso akasta. Maladawak mo't una, inugulgulak pa'y. Ad-damat lang nga rod, ama di tinagbanagan na. Kasla, saan mo nabaliksan? Tama sa sarak. Saan ko nga minamagustuhan ti mo na nga inaramid da? Pinabaliwam, ngam ad-addan nga atrasado lakit nga rod. Iso akastan tinagbanagan na. Masuruna ka talaga. Nagalas, takas laak mang mangkik. Ni, aglinyadan ijay tinga para iti wedding entourage. Ingkamatan ijay tanga. Sana bali at tamaw di kami mat ka ni mami. Da kami ti starring nga magna ama pa ni si altar. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami unay, tatang. Kablaawan kayo, ubeng. Sapay ko mata-mataginayon ti kinaragsak yaw. Agyaman kami, kada kayo amin, adimar ay iti kalay sa amin. Yawis mi, ti papantayo amin iti balay. Sige, kakadwa. Intayo amin iti pakaangayan ti resepsyon. Intayon, kakabsat. Maawis kayo, amin. Kita ang kadida edi kan ana. Naglaing da nga agsala. Kan bagay da nagpartner nga agsala. Ha? Naglaing da nga agsala itira. Isuda man la tinakita mo. Nalalaingak pa ya. Into sumarno. Mapantamot agsala itira. Artapak day tanga ana. Ayam, di mo pa'y sinukatan day ta high heels mo. Nagngato pa'y matngamon. Anya ko mano na nga to. Maipakita, analaingak nga agsala. Takabalak nga isala ti high heels ko. Sabali man ang ti sonata. Kabalam ka di pay? Oh, mapanan dali sa kan pay je salunan. Buyaan tala ang ida. Duadala ang matngagsala. Apay nga't pinalakpakan data, dinalpas na nagsala itira. Gapo siguro ta duata nang irugi iti sala.
Ikanta mat ida iti gundaway nga agsala mat itira. Una, di mat sinukatan ni Lisa ti Hills na. Sapay nagngato. Kabailan namat siguro Di na aramidan no di na kabailan. Nene, ay saus. Naligos ni Lisa kat napatugaw. Naisaltak ti patong na iti simento. Apay ngamin ang nagsala ka, adi mo sinukatan ti high heels mo. Naisaltak kalakat nga rudan. Di na kon babalawin, mami. Tulungan na ako na nagsakit. Nablasamot na tibatong ko. Nagsakit. Ala, kumpad ka kanya. Ay, hindi ka tulagan, anadngat. Madama ti ragragsak, sabalin tinapasamak. Malas ka dagiti amin na malas. Apay asyak pa'y tinakapasamakan tinastoy. Espesyal nga aldaw. Naligo sa kiti. Jaksan magkapag na. Bay ang pakaduan na kanilolang, tamapan kayo iti mangilot. Alaan mo't apanawak dagiti adu asa nga ili. Da kayon kanilolam di mapanagpailot. Peste, deti kastoy. Malas. Kumustan, Lisa? Anya nga tan tinapasamakin ko na. Impan ni nanang idibalay, tapayaban na ti mangilot. Barang maalala ang iti ilot, tinasakita patong na. No madilat ta, ipan tayo iti doktor tapno ma-x-ray. Ket makita no, the fracture ti tulang na. Ay, dinto lang nagananad nga minan. Itapay tamadama ti selebrasyon ti kasarta. Ala, inton bigat mo't lang, ipan mo iti doktor tapno masigurado. Agyaman ak unay kan katom. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Tapat ti anak ko kat kaasyam iti napasamak kan kuana. Ay ayatan ka unay, Tom. Aramidak dagitoy, ta ay ayaten ka unay, Mara. Uray di mo baliksan. Mariknak day ta panagayat. Tipod no apanagayat kat marik na babaan ititigtignay. Uray mamin ado abaliksan day tanga ayat no di mo mat iparik na iti aramid. Ulbod day tanga ayat. Anya nga minti inararamid mo. Amo man nakahihils ka, ingka ka nagsalan. Kini ka akin ni Ijay. Ay, hindi dakman babalawan. Tanasakit lang arutan. Kasanaw, no nablas tito lang day tapatong mo, kat agbalin ka na pilay. Saan ang mabalin ang mablas ti patong ko? Ado pa'y ti ambisyon ko. Kaya't kung artapan day jay nga ana. Apay adi ka nagananad. Di mo ka dinadlaw, akin at katawaan da ka dagiti tattao, idi na isaltak ka. Nangag ko. Iso ang masuronak, lolo. Kaya't kung ipakita na laingak mo't ngagsala, ngam kas jay mo't lang tinapasama. Nalaing mat ngagsala di anak ni Tom. Uray ka di da kayo, katraaman nyo mati kinalaing day jay nga ana. Nalalaingak mo't Napiskelan ken adala na ipit nga urat di tapatong mo. Inton maminsan, agan-anad ka nga main. Ay, nakaginawa idi na ilotak, lola. Naimbaglaengen tanalaeng amang ngilot tinaayabak. Ay, sayang ta sana ka nag-enjoy iti kalaysa ni mami. Kinatawan da kay simbaan gapo iti tsorak. Ita, naligusak pa yan interception. Awan ti akim basol kadagiti napasamak. Saan ka kuman nga agpabasol? Kaya tyo asawan, basol ko, lola? Mabalin mo't amaliklikan dagiti saan anasaya at amapasamak, apok. No, kaya't anaanayas ti pasamak. Liklikan ti agaramid iti banag analaukan iti apal. Wenno maday apanggap. Kumusta kan, Lisa? Awan ka di tinadangran kan ka? Awan tinadangran kanyak. Taawanan ti sakit na, idi na ilutak. Ngam, kas lamang manggag ko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak iti simbaan. Ganti pa nakailigos ko. Anya nga min ayat tinaknakan mo. Ay, sakamat. No umay nakmadla katawaan. Agawid kalangan. Si Kamat.
Saan mo't asikat ti kinatawaak? No di kat dagiti pasamak. Kasla siyak matlaang ti kinatawam. Ta siyak ti nakapastamakan ti kinatawaam. Lisa, di kan agpauyo. Uy, siyak pa'y lang to'y nasingad agayam mo anya. Basol ko ka di, no nakakatkatawa, tinakita. Mapanak biit iji balay, tay nakitaan no kumusta ni Lisa. Kaduan ka na mapanit di balayo. Ayaban tamat dito balay no kayat na ti agyan dito eh. Ha? Agyan mo dito'y ti anak ko? Alangan mo't ngagsina kayo ti balay apagyanan nga aginaga po kanyak. Saanan na nasayat ti kastra. Ay na, agyaman ako unay kan ka, Tom. Sikan ti kasayaatan ana am-am mo. Apay, saan ka di anasaya at ti ama ni Lisa? Saan? Lino ko nakngarod. Takrot ang mga ramid iti pagrebangan na, kas ama ti putot na. Naimbag man, tanaka umay kayo dito'y balay. Mara, Tom. Umay mikitaan ni Lisa, nanang. Ayan na ka di. Ay, kalpasan, ana ilot. Mayat ka nun ti patong na. Agsarsari, tadamot itay itigayim na anife. Ang jak matanam mo, no ayanda. Kaya tiyo asawan? Saan anadangran ti patong na, nana? Saan ka no, kunati mangilot? Adala ka no, naipit nga urat. Ken napiskalan, gapo iti pan nakailigos na. Agyaman nak. Kunaklakit din no nablas ti patong ti anak ko. Ay, uray da kami kanitatang yo. Kastamay ti ipagarup me. Kunamay, no nadangran tito lang na. Ang imbagla ang tasaan. Ay, awan lat di na ngamin aramidan. Nakapasar kayo mait ubeng. Kunak no kung kunalaeng ti ubeng nga nasabat ko nga da kano tao dito'y balay. Tatang, nagapon nyo ka day? Di taman tirsina. Umut-utang iti basi ngam di dakit din pinautangan. Kayat yung tibasi? Adda arak nga awit ko dito, ino kayat yo? Hay, nagsayaten ngay barok no adda arak nga awit mo. Ket no agas ti bambanog dayta. No makainuma kaon, maimas ko ti mangan, ken mayat ti turog kao. Gusto nga ron, tintugutan kayo, tatang. Nabati pala na ito, idi kasarmi ka ni Mara. Ay, no nabati akat tay kunada nga ron nga ared-aid. Angam na imas lang tabaraw. No adda pa'y nabati jay, itid mon kanya. Adda kayo gayam dito'y balay da lolo, mami, tito. Saan mo ka di akayat ti umay iji balay? Imbag lang nga damat balasang akadwan ni Ana ijay. Ha? Kaya tiyo nga umayak iji balay yo, tito? Apay, di mo kayat akabalay ni Mami ijay? Kaya't ko tito. Kunak ano dito uyak pa'y balay da lolo kan lola. Madi, ano agsina kayo ti balay? Imbilang kamutin kas anak ko, iha. Agyaman ak unay kada kayo dito. Saan anak kamali ni mami anangayat kada kayo? Nakapanaw dan. Ay, di ka laagbain. Impadlaw mula unay amamartek ka. Dawa tempay laang tinabati nga arak ijay balayda. Arak laeng daytaoy. Agyaman kit dian ni Tom. Tano saan ko asinugsugan ni Mara nga agpaaram ken kuana. Ang mga nuawang pa'y asawa na ngaging gaita. Anya! Tasi ka pa'y tinapanakal. Ay, kaya't mukit di nga adda agpasukmon ken ka iti arak. Di ka katagyaman, tasan asika ti paggatangak iti arak. Ay, maysa ka kadag iti agrek-rek lamaw, idingimmi na ti gasolina. Angem idingimmi na ti arak. Awan mo't agrek lamaw. Una, tati arak, tao ti uminom. Ti gasolina ket saan nga inuman ti tao.
Jak man amuken ka alaklakayan. Dua pa iti bakante a kwarto, balasan ko. Agpili ka, no niya ti kayat mo karag iti dua. Oray, anya ka nagitidwa, tito. Kayat ko lafta. Welcome, dito'y balay tayo. Manang, kunakon ata inauna kamat ngam siya. Ha? Tinagan ko latan tiyawag mo kanyak. Kasla sa anak anarwam nga da mangawag kanyak iti manang. Okay, no day ti kayat mo. Awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, siyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, tidakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti selebrasyon ti kalay sa datom ken Mara. Sinurot da ni Lisa ket inyawid da iti balay nito. Si aayat met ni Ana anang pasangbay ken kuana. Papagayam, denggen tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Supapak, tidakas, akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Okay. No day ti kayat mo, awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, tasyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Adda pang barko, tapno sa anak agtrabaho. Ison ti makamong agtrabaho. Sige, kaduan ka amang ipan iti gamit mo iti napilim a kwarto. Agyaman na ka, ana. Nadalos to'y balay da. Katawan mo't katulong da. Iso nga ta ti agdaldalos. Kumusta ka nga iti kabarbaro a pagtaengam? Mayat, impambar ko anasakit ti patong ko. Iso adon niya ak ijay. Ni ana ti agluto ken agdalos. Aglabapay. Nasingpat nga rod no kasta. Ay, kaano nga'y apumanaw ti amana? Saan ko pa'y nga amo? Alangan aday ta katinak damdamagan. Ay, sigurado nga ado akanayon to ti kwartam. No mapanan ije abroad ti kabarbaro nga imbilang mo, daddy. Mabalin ko to ti kanayon at dumawat ka ni mami iti kwarta. Dandanin madanon ti papan ko iti abroad. Sapay ko ma, kakatunusan kayo nga agbati diti palay. Saan kon ta abaybay ang dagiti anak tatom? Aglako ka kadi pa iti grocery nga yan ti trabaho. Saan ko man? Pawitan ka man iti kwarta nga aramatan nyo dito balay? Saan nga tangad adda matuo ka nak? No agmay sak diti balay no awan ka? Agadan mo dagiti ubing. Adagan ka dayta. Ang asinong iti agdalos ka nagasikaso diti balay nagtrabaho ka pa eh. Kitaak no kabaelak nga isamira ti trabaho diti balay kan aglako iti grocery. Nasaysaya at matlaang nagtagibalay kalangan. Tapno saan ka amarigatan. Nung amin agtrabaho ka, masapula masapa ka asumrek. Kan maladaw ka pa nga agawi diti malam. Wanya, sumrek ka kadi ba iti pagtrabahoam ket adamot ti asawa mi di abroad? Saan ang tatang? Day tamot ti kayat na. Saan ka day amayat ti panang sugsug ko ken ka makiasawa kin ni Tom? Uwen tatang. Idi damo,
kwarta na laang ti kayat ko. Ngam, gaputa mariknak ti panagayat kan dungo na kanyak. Inayat ko matan, tatang. Imipikto nga rod ken ka tay kunada a masurusuro kan o ti ayat. Napanagnakak day tatang. Ngam, oray kasano mo ti panagayat mo iti may sa atao. Guraem, no saan anasaya at ken ka. Kas ko iti ama ni Lisa. Kayat mo asawain. Tay sinang sangitam iday no di mo makita ket kaguram ita. Pudno day tatatang. Manluloko day di at tao. Lisa, sa dino ka di ti pagadalam, inton makaturpos tayon iti senior high? May santo nga universidad ti pagadalan ta iti kabesera. Saan tayo na mapan iti syudad ta adayo? Ningatamat ana. Ubing sa ni Ana. Ngam agpapada tayo nga agturpos. Sa balila ti section na. Nagulitak ngamin iti grade 1. Ta nalampayak kano idi. Agpada tagayam ang nalampay idi ubing ta. Iso ang medyo naladawak mat ang nag-eskwela. Siguro, nasapa ang nag-eskwela ni Ana. Iso nga ubingam kadatang agturpos. Kasta nga ta? Nasapa nga ta nagadal? Di mo ka din nakita ti panakayanak na. Ijay pinapirmaan ti kaadalan tayo, apakalaglagi pan nakano kada tayo amin. Ubing ni Ana ngam da tayong agkakaadalan. Nakitak. Isutin na kaamuak nga ubing gayam ngam iti siya. Manluloko ka pala. Dahil ako'y pinalitan. Ay, apaw. Hey. Una yan day ta nga itsuram lakay. Agdiwar-diwar ka amagmag na. Ay, nagalas akitaan. Abay kumana sa kitaan. Madama ti salak, saan kita diwer-diwer nga ibagbagam. Ay, inggaraw mo manan ti kinaartek mo. Oh. Nangalaam manan iti inggatang mo iti arak. Aya. Dahil ti baka kita iti laing ko. Iminuma kiti arak ajak naggastos. Intangat kulatan ti arak ka nagyan iti buti. Nalpas. Asino ayat ti aking balay iti kanangalaan iti intangad mo abuti ti arak. Ay kasanungay, no sabidong tilinaon ti bute. Di kapay kat naustulan adi na oras. Apay kapoy, tasabidong tinumag. Kakaisuna na imas pa lang ti arak. Uminumakit din iti sabidong. Ala, ingkakat iturugan tapno mausawan ka. Saan ka apo manasyar nga agdiwer-diwer amag na. Taamangan no madalapos na ka ti aglabas alugan. Pati dito pa dagita aglabas alugan. Ay, apaw, nabartag ka atalagan, Ben. Ay, mapatid mo ayat tilandaw. Nagapgapwam ka di. Apay anala daw ka man na nasimangpet. Itaypay nga adda ni Ana. Nakaluto pa yan. Nasaya at no nakaluton ta mabisina kun mami. Napan kami nagpa-share ka ni Fe. Di ka kadi mabain ka ni Ana? Iso ti ad-adong agtrab-trabaho, idinto ta di mo pa'y tulungan. Ada kayo mo't mami. Kakaiso nang adda di ti sidadaan nagtrabaho. Kababain ka dagiti kabagyanda, no ni Ana laang ti makitkita da agtrab-trabaho. Sika, nakasadsadop ka. Anya ngay numasadutak mat nga rod mami. Iso ti agtrabaho, ta iso ti magagat. Hello, Dad. Imbag tayo mawag kayo. Ur-urayak ti awag yo. Kumusta kayo nita, anak? Nasinggot mo talaga din ititam amarakin ka? Uwan mat, Dad. Simrat kami gaya man iti kolehyo. Nasaya at uray iha. Saan ka kadimat lang marigatan? Saan mat, Dad? Kumusta kayo mat dita?
Nasaya atak dito anak. Nagpauitak man ni ti kwartam. Adamat impauit ko a kwarta ni Tita Amara. Agyaman ak unay, Dad. Jay saan ko ang magasto nga ipaw itiyo? Orno nga, tapno addan to ka utak. Inton adda pagkasapulak. Saan mo mat nga imutan tabagim, anak? Oh, agadal ka na laywan. Saan ko matabaybay ang tibagik, Dad? Narawat ak tupay. Ngamdyo kaya't yagbali na dabyana. Alwa na makanayon ti salon at mo iha. O sige, ta adda aramidan me. Bye. Love you, Dad. Bye. Marigata na kiti ipapaaramit ti profesor tayo iti pagadalan. Makapasadot. Kunak no siyak lang ti masadot kan marigatan. Patigayam si ka. Wen Lisa, intan sa laangan agpasyar. Jak ngamin amo di imbagan ni Sar nga aramidan tayo. Amangan no agungat. O sige, intan. Agkopyatan to kadagiti kaadalan tan masangot Nagrigat met ngamin. Jak pa'y kat mawawatan di daddo maa subjects tayo. Agpadatan ano kasta. Makapasadot nga rod. Parparigatan talaang tibagbagita. Intakidyaging joy. Mara, anya jay nadamag ko asumanursor ka no ni Lisa. Nakita da ka no ijay parke nga oray-oras ti klase. Pudno ka di day tananang? Asino ti nakaibaga kada kayo? Ijay ka baranggayan tayo nga agisurusur-sur iti kinirog amane ijay parke, ijay kabisera. Kasta ka di. Bayan nyo, kasaok ni Lisa inton sumangpat. Ay imbaglakit di tasaan nga agkaskasera ijay. Kasanun ngay no agkaskasera. Ay saan mo amabantayan no mapan agsurusor nga uray iti rabi Ado ngamin nga agpaiso ti pagliwliwaan iti kabisera no iti rabii. Wen ay imbag ka jay syuman mo tanasing pag. Di mo ka di makitkita ni Lisa iti pagadalan nyo, Ana? Sa bali ngamin nga departamento ti Ayanda. Sa bali mat kanyak tita. Kasta ka di. Kunak no makitkitam no kas di nga awan klasem. No awan klasik, mapanak ngamin iti library tita. Apay ka di? Di ngay agnagan iti fe. Makitkitam ka di mat? Saan mat tita? Kanayon dan samat nga agkuykuyog adwa. Sa bali ngamin ti kursok. Idinto tamay-may sa ti kursuda adwa. Ay, sapay pasaray maladaw nga agawid ti loko nga ubing. Makitkitam ka di Dalisa kunfe dito'y pagadalan tayo? Sabali mo't apasdak ti ayan ti departamento da. Ta sabali mo't kadata. Apay ka di. Damdamagan ngamin ni Tita Mara no makitkitak ka no. Numagna kami kadagiti kaadalan tayo iti parke. Kat makitak mat idakan ni Fejay. Apay nga ija parke. Dandanin to pa'y awan oras ko ang mapan ija parke tado ti homeworks. Jakman amo kadakwada. Namin ano ang nakita mi ida ijay. Sayang ti pinagbayad da no di na igad ti agadal. Jay lagpas-pasyar tin into naranda. Si kamat dayta, Eddie. Imay kamat dito parke? Naira na lang ang nagnaak ditoy. Agawid ak ngaminin. Naggapuak dya pagadalan. Kanayon kayon samat ditoy. Saan mat Naira na lang mat. Kaduam ka din ni Lisa? Ape ajak makita. Saan mo nasapulan ni Lisa? Addaak lang arudan dito Agsarsarita tapay. Si kamot, Eddie. Imay ka dito parke. Naira na lang alimmabasak ditoy. Naggapuak dya pagadalan. No kasta, saan ka pa'y ngarod nga agawin? Tagpasyar tayo pa'y. Ladingitak. Ngam adda nasisitang aramidak. Agawidak pa'y. O sige, panawan kayon.
Tay bingay ko ngay anak ko, yawat mon atad da pangaramatak. Bingay iti anya tatang. Jak maawatan ti bagbagayo. Amok anapan ka nag-withdraw iti impaw iti asawam? Saan yung ibagbaga day ta bingay? Nagmadi adenggan. Ikan kayo, ngam saan abingay? No di kat parabor ang naggapu ka ni Tom. Isumot lang nga isaw. Bingay ken parabor, pariho. Imbaglakit din ta na panunot ka nga impaasawa kin ni Tom. Di man sang kasauday tatatang. Jak kayat alukon ni Tom, tanasingpat kanyak. Saan akas iti ama ni Lisa? Amok nga mintimang kilatis iti tao. Iso sa anak ang nagkamalay. Saan ka day? Pimanaw ni Eddie. Ay, kunak no kadwata nga agpasyar dito parke. Pimanaw mat jay loko. Itay adda kapayla ijay CR. Kunak nagsarsarita kami. Husto mat ngayon may ka. Nagtaarlakit din day nga Eddie. Nagasat lakit di ti makatuluyan na. Siyak ko mat, ti kagasat na. Uray mapukaw ko ti amin. Basta matagikwak day jay anataar. Kaya't mo asawan? Uray mapukaw na? No lakat, matagikwam day jay nga Eddie? Masigurado ka kasta ka mat. Di ka makalibak. Taidi pa'y laang apagpampantasyaam ni Eddie. Saan ka di? Nasaya ata si Mang Patkan si Kalisa. Yagyukit din ti bingay ko, mami. Amok, anapan kayo ng irwar iti kwarta. Apay nagpada kayo ka ni Lolo nga ibagayo nga adabingay yo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat atapno pagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Jak kayat titunada ti saom si Kalisa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas gapu iti kinasingpat ni Tom nasursuro ni Mara nga inayat daytoy. Itimot pagadalan asinerkan dali sa kanfe. Masadot dagitoy nga agadal. Kat iti parke ti ayuyang da. Idinto tanapas nakmat da edi ken ana iti panagadal da. Iti may sangal daw. Nagpawit manan ni Tom ken ni Mara iti kwarta. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay nagpada kayo ka ni Lolo nga ibagayo nga dabingay yo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat apagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Jak kaya titunada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kaibaga, akanayon da kakano amakita iti parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibagamot iti dayta kada kayo. Ada na kaibaga kanyak. Kan saan agaputan na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbul mo. Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enrollak met. Kat saan agaputan naka-enroll ka kat huston. Ipasnak mo mo't ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan da nga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara, akanayon da kano iti park. Diyak amo, no sumsumrek daw ano saan.
Kasano ang makaripaso da? Ni ujemat parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda. Tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ang mapalagipan iti mading aramid na? Ket, anya nga rod iti ati aramida. Diyak nga rodam mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan na. Itay pa anadlaw ko akas la maikulkulang ka. Kwa nga min tita. Saan ko kayat apadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitaan nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man ti indanon da kanya. Bayam, tamapanak tuman nga agpayso iti dayja aparke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita. Ammong, saan laeng asika ti nakaibaga anak? Adda pay sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kin ni Tita Mara ti aramid da Lisa? Diyak matan nalapdan edi. Naibagak matan. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Kat ipasnakdan ti panagadal da. Nuway nga tamamuan na asyak tinangidanon kat kagura na. Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di ah. Saan apa nang padakas kinkwana? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakulaapan na panunot na. Ana. Adda ko makidawagkan ka numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di apagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayata kiti dayta ka panunutam. Basta agtinulong ta. No adda narigat kadagiti subjects ta. Na, ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang ang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iti parke nanang. Talaga nga ingagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa, no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan, nupod no, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no nanang? Anya nga iti aramidak? Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpayso. No awan kwarta na, awan pagbulakbol na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni anak at paupawitan ti amana nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka di? Akan na yun nga agkuy-kuyog da edi kan ana? Wan nga rod. Iso nga agi mo nak. No nga ta siyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat? Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo nak. Ay, nagswerte ket din day dyan nga ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masapula saan nga agbalegi. Anya nga itaramidan ta? Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Ibaga, amaki boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipawitan iti allowance na. Hininsamit Mara di limabas itay ditaoy. Wan lakay. Mapan nakitaan no adamanan ni Lisa ije parkay. Apay kumanuad da ijay. Mapan kadimot agpasyar ni Mara ije parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. Sa dino kano aparkay,
Hamangan mo't no parkiti pagadalan da. Ay, una yan. Malagip ko kat nga rod idi ubing tayaw. Imbes nga ingka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaawid. Just kay. Uwin ata, ije classroom ko tawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumainala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa'y naipasadag iti imbagan ni Sir a project tayo. Nagpadaan late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Huwag nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo, Adwa. Ha? Mami, Ay, ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya jay kunayo adiyo pa'y na-isubmit? Kwa, report me, Mami. Saan ko nga amo tiramida ki dyan? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Adda ka kit din dito'y park? Ala, agawitan. Darasam! May kan! Di nakikuyod, Mami. Di nakikuyod. Amok ti kinalain mo agpambar. Ijay tabalay ngagsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man, no apay akanayon da ka makita iti parke. Saan ka kadi nga agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, Mami. Diyak masurutan. Matulungan da kaaya dagiti aglabas a makita mo iti parke. Ingka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Isuamapan kami ka ni Fe, ijay parke, nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo, inton examen nyo? I-drawing mo dagiti makitkita mo iti parke? Sorry, Mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. Hello, Dad. Imbag ta nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita. Di ka kadirumuar? Nakimisa akon itay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga rod anak, ha? Sapay kumanta na nga aton to ti maalam iti test yo. Ika gumaak, Dad. Sayang nga min ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Pauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad. Indulin ko nga min ti sobra ti impaw ityo. Sige nga rod anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami. Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tulado ni Ana agbalbalon. Agbalon kamot ata damot makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastoyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan. Agbalon tupay ni Ana. Si kakit din ti saan. Ninsamot mamim tinangidanon ka ni Mami akanayon ta ijay parke. Masurunak pa'y kit din, Ta nagbasit ti inted nga kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigat. Day takot mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masuruna ka talaga. Pagpletek lang tinted da. Kastama ti Mami. Pagpitik lang matinted na. Ay, Lisa, ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta.
Madama ti day ang nangaglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka di tilot-lutom, anak. Aglot-luto ak man iti bulalo, tita. Kasta ka di. Mana. Naragsak takit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungungtanak ni mami. Idi nakita ng ichi parke. Lapit di Suron kon. Masapol ang mabalas ko day tang ana. Mapanag ijerwar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka di ti aramidem di ruar. Kasang-sangpet mo, manipod ijay pagadalan. Ang rimwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kaya't ang makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat ang makita di taunag ti balayo. Saan yun nga amuan? Basta adadyak kaya't ang makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat a panagsarsarita da mami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka di ti imbaga ni Lisa, adi na kayat amakita di ti unag ti balayo. Ne, anya ko mati di na kaya ta makita. Kat saan pa'y mo't nga imunag di ti balay, nanang? Day, adamot di tarwar ang masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti araramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat anakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na at tila maibagbagana. Umay tumot lamang ang dayjay numabisin. Naimbag ta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Oh, itaman pa ngay mawag kali sa anak. Ada ka di importante ni bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito. Ada nga min kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradom ka ni dayta? Naasitagda nga min iti tunggal maysa, Tito. Anya ka diti imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya ta makita diti unag ti balay. Diyak kaya tagyan diti unag, itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak nga anak yo, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Diyak kaya tagyan diti unag itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak ta nagpariirak. Ala, ingka nga rod aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kantumot ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yo. Saan kat nga iso? Lisa,
Kasta ka din kakiting ita ti panunot mo. Apay ana ibagam dayta. Saan kit din, Mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idin no ta siya, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin a masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din. Tanangato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gapot ta nagripaso ka na laing. Saan ka taga po kanyak? Inspirado ak nga agripaso. Tapno na nga to ti maalak. Una yan, tasyak pa'y katimpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday tati pudno. Limaingak samat. Manipod ka na yun kakadwa. Taapay mat. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Iso nga aramidak ti amin. Tapno na nga to ti maalak iti test tayo. Lisa, naawagam ka di ti ama ni Ana? Wen imbaga nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti amana? Tapno agpada kayo ang mabitin ti kwartana? Rumbang lang. Iso lang arodan ti kanayon akakuyog ni Eddie. Iso manan ti mas kayat ni Mami. Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni Mami. Manipod nakita na ta itche parke. Mariknak nga imadayo ti rikna na kanya. Uray ije balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daamin kan kwa na. Idinto taawan kanya. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka di, ibagbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Adaytan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, andaman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda. Ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad. Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, saan ka pa'y amaki boyfriend? Kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, Daddy. No imbagak, aramidak. Namnamaag tayo ta anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na gradual ka. Sige nga rodan anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. Anya nga ita. Bagsak mo't amin dagiti grado. Di ka di masayangan iti naglabas a semestre, tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, Mami. Iso ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaang ng ti masakbayam to. Kwa. Adomot di tati sana nakaadal. Yung apay nga agbibiyag damot latta. May mayat matlaang no di adal ka ama ko na anak ko. Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho. Imbag ka na sabat ka di ti palengke. Papanang ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe. Pagtuluyan da kakadipay dagiti dadakkel mo. Kalpasan anabagsak dagiti gradom. Nga ading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, oray siyak. Naawa na anak mo titiganas nga agadan. Idibagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasak man gayam nga awagan manen. Tapno, maamuak no anya mo ti kapanunutan na. Sige,
awagam tumanen. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawang ka met, Lisa, anak. Ada ka di padamag mo? Kumustahan kayo lang, ma, tito? Saan kayo kading agungat, no ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybayan ti panagadal na. Tidakas no mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang tigastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanyak. Kaya't ko makita na ti grado, makasiti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi je gradok, tito. Awan nga min digi ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni Titom. Naawagam? Masurunak. Taibaga na kilin a picture kano dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat dita panunot mo. When kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nilataan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida, kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, timulmul ang langam, apok. Ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen ana tinakita yon. Na, ay sika, timakit-kitak ita, iso akasasao ka. Day tala cellphone mo tumat nga mitibot-buting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anyangay ko matinasaya at agaasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat ammo kon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iji sa bali a pagilian. Kat, mas daw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka di ti madamag. Agkita kamin iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreigner? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga kita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Ket mapanak matan iti sabali a pagilian. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilian. Ay na, umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sabali a pagilian. Ay, amo ka din ni mamim? Saan ko pa nga imbagbaga? Maklaad danto laeng no adda akon iti sabali a pagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo iti agad-adal tapay laeng? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di da mo. Nga adda Facebook friend ko asumurutak. Ay na, Facebook friend nga agbalinto nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito itatang. Awan nga min ije balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay? Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da kanumot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na? Agpatulong ka kini Ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan ti gayem na. Ay, sige nga rod ta agawid akpay tatang. Barong addan nga agpayso ije balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon, taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Ha? Awan ka di pay? Saan ka di ako nanifay nga adda iti nasaya at akasasaad? Ngam,
Simurot ka no iti Facebook friend na. Amuyo ka di dayta a Facebook friend na? Saan mat nga rod? Madanagan una yan ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni FJ Balayda, itamatlaan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka, ah. Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Ha? Madanagan una yung dati Tamara kanana. Tiimbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Ada ngamin passport na. Ay, amang ano nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lakit din ni Tita Mara. Numaamuan na dayta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilian ti ayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa ilaang Lino kunak dati kaslabakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa ilaang ti ayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin arumwarak. Agyanan kanulang iti unag ti balay. Kayat mo asawan? Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga Rod, kayat ko ti aglibas sa pumanaw. Ngamawan mo't kwarta. Kasano ka makasubli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok ka daan, ha? Sige man nga Rod. Ngamin, naungat dati kaslabakas a foreigner. Kagurgorak. Sige, ta ibagak ka daan, ha? Ngimat fe agayam ni Lisa ti masabat ko. Ay, Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako na mapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ningamin Lisa, imawag. Kat kuna nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga rutino sir na a number ang nangawag kan ka. In-block na kami siguro. Ta saan mi maawagan? Sige. Ay, kayat na kanu ti aglibas. Ngam awan kanu ti kwartana. Anya nga iti aramaten na. Nulumugan manen iti eroplano. Sige, tay nakagpatulong kadag iti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli ditoy. Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka no ni Fetita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na. Agpatulong tayo kadag iti masaknan tapno makasubli ditoy. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amutar aramidak balasang ko. Wan tita, saan kayong agdanag? Ado ti am-amo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kano ija airport. Ay, pangasim man nga rod balasang ko. Kaasimot ni Lisa. Impaglakit dahin tanayat daanak ken Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta. Simurot kit din iti di na pay unay am-am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namam na la iti Facebook si Muro tayo. Ay, mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali a pagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan na. Ay, hanimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jai. Nakaalad amot ka no iti ticket na. Online kunadan sa ijay. Ay nga, imbag ta nakasangpot kan anak ko. Naawan daan na kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mat amutar aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay am-am mo.
Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Agyaman ako unay kan ka. Hindi pa nang tulong mo kanya, kana. Awan anyaman ha, stepsister. Napatag ka kanya. Iso ajakmat kaya ta may sagmak ka. Kastamat siguro ti Aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatag ta. Akas stepsister. Kat ulit tagtagyaman kan ka, ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Supapa ti Dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributaso. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saanon? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutkan ka tao. Dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, inkakit aglutaon, tanay, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka man lagan. Ay, badang! Inka agluto ta, mabisi na ka. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbanglo akaw. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang. Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. Saan na balay? Tadamanin naglakwan ta itinatang amula ta. Wan oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwain. Iso nga aggagat talatang agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwain na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulas kayo, mate. Uwin maray. Ing kami man ilay. Ing kami ag-date, maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makit-kita arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabailan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Pimanaway. Na. Masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamain, mapantaag date. Ay, kasta. Apalan na tagayam ni Maribanang. Agdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ngam pansin, mate. Nakamisuot, mate. Ay, di mo nitaltalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay, no apay nakamisuot. Ay, isikan ti mapan. Damagam no, apay. Papayasak ngay.
Si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siya tigapuna na kamisuot ni Antay. Anya kumamati madi nga inaramid mo ngay. Ket kanayon kan tupay amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw, ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay na kamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Hanag, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Naata inyad addam tinagmisuot. Na. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgap na. Marikwadang, imay ka dito inibanang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay nalabi na yadan tay utang na amantika kan tinapa. Kasta aya? Apay ka day. Kwa, agung ungot ka di naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapim manaw. Agkat-katawa kami pa'y ngarot adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay ngarod asimbang pet ka nakabisuot. Akas lasyak pa yung tinakabasol kan ko na. Dinto taawan mo't madi nga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung ungat nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona. Balalaang ati kasta. Kaya't mo asawan, bala ni Banang. Ay, awan kasta nga imbaga, Kapitan. Ay, ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da dayta. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni Kapitan. Tasapay ipigsambat. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dag siguradaw. Nariga taon. Diyak kayat ti makabasbasol, Kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatanga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan Kapitan. Sige, mano akilo a bangos ti gatanga. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, ataw ti karga may. Sige, itataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayata. Ken naimbag man, takanayong kayong agkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayati kasta. Naragragsa. Kurik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang tikasta nga aramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo lata. Wan kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Tamadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige. Ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaws! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Wain Tuyang, bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Kaya ngay, bagay ko ka di mo da ito t-shirt ka. Wan ba dong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga rat. Inton sumaranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatanga. Ayos. Alang arod ba dong, o subuntan tibado ta nga impadas ta, taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwan na, itikasta, nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapanganta. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man paylaeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shhh!
pigsaan. Basta agkanak. Apay. At damang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. Ha? Ala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay. Ariglado ba dong? Ahap. Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyan. O sige ba dong? Dito'y lips ka. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay, saan? Di ta pingping mo lang tagak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay. Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ka. Na, taipilit na. Banag, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pa'y tanaragsak da. Ay nati bagbagap. Banang dungo. Ha? Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot na dungaw nga asawa. Ha? Anya ka di ayate kasuron ba? Imbag da pa'y takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha? Makapasuron. Tapi manawad. Anya nga tati mapaspasama ka ni Bana. Ay na. Ngay mas di kami kamarakuan niyang kay. 100% ada imasa. Ita lang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kay. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito'y ayan mo, takim marumanan ni Antime. Kasla kasurod na. Itihan niya aga pa awang kay. Kuna na ba't nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga agasawa? Ay di na nga ron ibaga tidak-dak amatid na. Sa pa'y masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Sino tidak-dak amatin ng agasawa? Dananatuyang kantata ba daw nga kay. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang kay. Kanayon da nga kuy-kuyaw, ngaging kay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di kat si kangkay. Ha? Isak! Enjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na. Umapal niyan ti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. Anya? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kay. Saan ka talaga makawawat? Na. I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagijay nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Ngamda kayo kini Anday. Katsan. Ngamay, nakapoy ka hanggang. Uray siyang close friend. No, ada asawak. Ti kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray siyak mo't Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower? Di uren niya, basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan matkit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga agap-apat yung agasawa. Ang numabalain nga ramidan, o di may mayat manain. Ngamin, at marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatanda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Awan mo nga raud. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin matlat ta, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Sumay. Sige man, intanto man nagdate. Siya kunti taya. Siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain,
Adamat kwarta? Alangan asikalaang ti aggastaws. Ananok nga ti kwarta, no saan ko agastusan? Alang around, inton bigat, intan tumat agday. Maribanang! Dumagas ka pa! Apay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y muta. Taag merienda tapay. Ha? Ay kat, wan Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Ur-urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da. Tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di na saya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan. Kaano kayo mo't nga agdate? Diyak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik na may. Anya? Won, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa. Tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yo. Napanan. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan kanaw. Kamot i-date ni Antibahan ng anggal. Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kitahan na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit? Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. Kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal. Ingka ngamin idik ni Antay, tapno sanin nga agmismiso out. Ay, sige man. Awisak man ni Banang taag-date kami. Ay, alan na Banang. Ay, agsukat kan ka, nakapalisa ka. Ay, nagbangbagluak pa yan. Papananta Intamat agdate. Intaman ijay ili. Takayat ka, ti agpagnapag na ijay. Ha? Ay, alan. Ingka agpalisain. Ta inta agde. Sige ba nang tungaw? Manganta. Nabisinan tangamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na. Palagip ko lakit nga rutin na palabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam day-day? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate, akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala, may amba ng tungaw. Tunggal maalak ti honorarium ka. Agdate naman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Ngaman, naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam.
I love you, Inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Update kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Tita Lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bukley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anya ka dito luto mamasida. Adaya sangput mo nga ilutok. Apay asyak ti mangala iti iluto mamasida. Kit nagkapuwak nga ron iti bangkag. Nangala ka kuman a itinatang wano bolbolong iti bangkag. Ang mumut anapanak naglaba. Ayun na yan. Nabanbanog ti tawa nagkapo iti bangkag. Awan pa'y naluto asidain, Mike. Ingka gumatang iti sardinas, iti tersina ni kagawad ko anan. Mangtad ka nga ron iti paggatang ko ah. Ha? Apay, awan lakit na iduldulin mo mitay. Awanan atay nalam nga inggatang iti arak. Ayun na yan. Nalipatam samot ang nagiinom kayo kadakwarog. Uray la nagpadpadanom ka iti tugaw mau. Ha? Naglablaba ka di na oras. Tapati dagiti ulos ket inramraman mo a pinadanumaan. Day, si Kamit Usep. Papanam ka, day. Awan tata. Napan ko lakinita ginuang ko iti turaw. Pangururayan ta iti panagpapalinaw. Ingka man umutang iti arak ken ni kagawad ko na. Ta uminom taman iti balay. Ipalista nga rugkang ka. Di na ngamin pautangan ni kagawan. Ta dumati utang kaw. Kay ali ipalistam kanya. Ang matindog sa matilista mo tata. Ay, saan ko nga amaw? Ta saan ko pa akinita? Padasag ano mang tide? Wala, ingka nga ruday. Adda pulutan ta iti balay. Oh? Tinuno alamay. Ay, mayat ano da tinuno alamay. Sige, mapanakaon, tatabadong. Kapanam, Usep. Mayat tawid-dawid mo magmagna. Ay, inak ka no umutang iti arak ka ni kagawan, Chep. Adda ka no pulutan kahit iji balay da tatabadong at tinuno alamay. Ay, urahin ka dito idalan Umayak mat makainaw. Ay, no kaya ni kagawan at agpautang. Mala, mapankalatan. Barang ikan naka iti arak. Taginum tayo man iti balay da tatabadaw. Imbag ano mang tad ni kagawad ka, da utang ko ijay. Ingkalat tapadasan na. Lamlam yung ngamin. Sige, urahin na nga ro, Chip. Kagawad, umutang nga man iti arak kung na nitataba daw. Anya, bigbigat? Umutang ka man iti arak. Awan pa'y buwi naman, ok. Isuadyak pa'y kaya tiyag pautang. Ay, kastaya. Inton adda buwi na manawm, kagawad. Mabalinan ti umutang? Ay, atidog ti listaan ni Kabadong. Agbayad pa'y nga umuna. Sakbay apa utangak manen. Isa ko na ti listam, kagawad. Atidog mo't lang ti listam ditoy. Anya nga iti pagsakadak no panay kayo utang. Hindi ngay, Chip. Atidog ay ti listaan na ditoy. May sama day jay. Adon ti utang na. Ay, sunsamot asaan nga umay dito. Nakamisuot mo't ni Usep api manaw. Apay ka day, maray. Kasano kat bigbigat, umutang kano iti arak. Atidog ti listaan da iti arak. Anya launay day tanga arak, aya. Pautangam ka day, no saan nga arak ti utangan na? Uray anya day tan ti utangan da, tamainayon manan iti utang da. Ay, agbayad da pa'y nga umuna.
Hanggang no siya, awan sapay mo't utang ko, Maray. Mabalin ka di ti umutang. Anya, awan pa'y buwi na manok, umutang ka manan. Ay, ala ka din, Maray. Taawan beton ti utang ko ken ka. Itaaklaan manen nga umutang. Urayan tapay mo't nga da buwi na manok, sakbay apautangan ka. Ay, apay, mamati ka di iti at-ateng, ano umutang ti umuna, utang mo't nga agsasarunaw. Jak ammo no naira na laeng. Ngam kasta ngamin ti mapaspasamak, Maray. Ayan na ngay tay inutang mo nga arak, Kusep. Sana mang tin ni kagawad ta, ditugan o listahan niya o panay arak, tata. Yung kayo umutang kinikwaro gin dita sa Bali at Tersina. Intalangan ni Jay pala ikaw. Intalangan ta indulin ko ang kwarta kay Jay. Gumatang talangan. Saan nga dyan ni Marikwanang ti paggatangan yaw? Kung guna na mo't tapay nga saan nga agpautang. Jakmut kayat ama pa ni Jay Tersina na ata, dapay utang ko Jay. Singirin naklakit day. Ang damot utang mau ka ni kagawad, Jay. Wingraud. Ay, iso adya kaya ti mapa ni Jay. Iso mo ilagay, madi na kaya tagpautang amin tayaw. Nakautang. Awang ka no, pagsakada na. Haw? Saan na Bali at agbayad ak tumay, no danawadwad ak kwartak. Awang ngaming kwartak. Ay may kadigim matang da paribadong iti arak dito. Saan mo't, Kapitan? Apay kaday. Na, madamat siya tayo jarubayan da. Ginatang da nga tatin inumanda, wano inutang da. Ay, inkadamagan ano, ginatang da wano saan? Day taka tinakdamdamaganan. Umay da umut utang itay, gamsaan ko ida nga ilikan. Na, apay ngay. Maibusan at ilakok nga awan koleksyon ko no pasig nga utang. Ay, ada ka di utang ko kan ka, kagawad. Agbayad ka kaday, Kapitan. Ado nga minti imutang, adi damot agbayad. Bala, kwintam to utang ka, bayad ako. Kasi kamit. Nagyaman ak. Adamot lang agbayad. Ay, salidumay. Salidumay, diway. Nya may natakan tamon, Jip. Apa yaman lamay may natakan tam? Kastoy ati agkanta. Sige. Planting rice is never ban. Sapay ko tama ka asawan. Daytoy dwa alabakan. Tapno anda pakidayaan. Dakwaraw kan Kusep. Agpadada aluko-luko. Sana mo taluko-luko. Mayan. Sana kasta ti kumansawn. Dingyam ti kanta ka. Oh, naranyag abulan pakpakbong pakpakbong ingkaman silawan pakpakbong si dalan ni kwarog akatarak yan pakpakbong tayo na masarakan babae akapintasan. Nagmayaday. Ang mga nusan nakapintasan, pagturungan. Sa dino ko mangay. Ije ayan dagiti katatauan na. Winusan. Ije ayan dagiti mangmangkay. Itaypay nga agningiwat da ije balayo, Maray. Ay na Maray, isungarod api manawak tamarengrengak. Di dapay nangal daw. Tadyay mo't arak ti sangsangwenda. Nanganak ngagmay-may saak. Kat nuuray ni Kwarog, saan nga imay nangal daw? Arak ti nangal dawanda. At damat kag intuno daan mo sa apulutan da. Ay, no apay mo't at agbarbartok ti aramidon da. Di da kaya ti mangan itin na po'y, no madamada nga inom iti arak. Ay, sanda nga ron nga pakaturog. Maturog ako ngam kumanatawa da mo. Anya nga itikat katawaan da. Awan lat di da madakdakamat. Enton kwan agkakatawa da. Ay, nabarbartak da siguron Maray. Ay na Maray, agpapadadan adi da maimulagat ti matadag apoy ti bartek da. Agdudungsaday ti lamisaan. Kasla dala manok nga
kukurot nga agdodor ko. Ay, nakarindapak, mate. Kanya nga dati oras na. At sa mo't kabailanan ti mapan mangipalinong itinwang ko. Unay siya. Nabarta ka? Ay na, ano? Ay, nabilag sa mo tintinuang ka. Ninyatura sa naya. Ay, sus, apay pa nagpapalino nga. Ay, sa apay na pudo tayo. Ang mga nun nabilagin tinwang. Ay, sus. Ay, hintayon nagipalinaw. Ay, impalinong siguro ni Tuyang kontinuang may. Ay, awan matibo awan kung agipalinaw. Kapilitan na siya kaon. Ang nabarta ka pa, may. Oras siya. Nabarta ka ba? Awan mo may baon nagpalinaw. Tani, ay sus, aldawsan. Ay, iridap tayo pa'y basay. Mapandayon to kitain tinuang tayaw, no makaring tayaw. Apay adisim magpet di kwa raw. Kuna ni Marituyang anabartek kano ije balay da pari badog. Ay, arak man ang tisinanguda kunakon. Imbag no na panaimpalinaw, uno inwayway tinwang na. Ay, anyat amok ngay. Di mo't nga rod si Mangpet. Isungsong to, ba't ni pare badong agbartak da? Ay, laklakayan nga raw. Imbes nga anawaan na ida. Isumat ti number 1 ang mga awis kadakwada. Ay, bagbagak to ni Kwarog, tasaan ngagbarbartak akanayon. Wen, masapol akanayon a palagipan, bareng dumngag. Awan ka di pa ni Kwarog. Nay, awan pa'y mat. Ay, Ay, apay akas tati itsuram. luko na dya Kwarog, tabi na ibaan na tinwang na. Ay, nabilagan! Ha? Ay, kasanong tinwang na ngay. Naungkilin na. Na, Ay, mapanak pa ijay, tayo nak ibaga ka ni Kwarog. ay sayang pa'y tinwang. Nabilag po iti kinabartak ti akinwang. Malangarod, inak ijay ang dapari badong. Sige, inteng. Agnakamot siguro itan ni Kwarog. No maamuan na anatay jay nuang naga po iti kinabartak na. Hey, nako may kamot paray. Ita pa, ita na ibusin ti ara. Ay, Kwarog, amom ka di aga po iti kinabartak mo, kat naliwayam tinwang mo. Awadin, nabilagan, naungkilin na. Anya, anya tura sa nayang kay. Inakpay palinong ko, ma. Anyat oras sa sasawam. Panagwawaywayan ngam di mo mo't impalinong itay bigat. Awanin na, nagsatan iti ang tinwang mo. Anya, awan ang tinuang kawanggain. Anya pa'y nga tinamnamaam. Nagpudot ti panawon na. Awanin. Siyat mo ti inaramid mo. Anya nga ita. Ginuang kumait, impalinong siguro ni Tuyang kumutay paray. Ay na. Nangagko ti saritaan da kadaban ng itay. Nga impalinong mo kano pare. Ay, saan ko mga impalpalinong paray? Ha? Nusan mo ang palinaw? Ay, ingkakitain. Ang mga nagsat mo ti angas nan. Anya! Ay, hunay ka batin Tuyang. Di ka lakit impalinong matinwang tan. Awanan ti kakaisuna pag-araradok. Ay nabadong di nakpabasulan. Ti mo kat impalinong mo sakbay ang nagiinom kayaw. Abay, di mo ka din nakita na sapa kami ang nagiinom? No imbagam ko maadi mo pa impalinaw, di impalinong ko kuma. Day tantumot sinalbag nga arak, surun kaun. Awanan ti pag-aradok. Sayang pa'y tinwang. No saan aga po itiday ta sinalbag nga arak, at dapay kuma tinuang ta. Sikan taon ti pag-aradaw. Sika ti ipakaw amang iguyod iti arataw. Anya? Ay, sigamot Tuyang. Pagbalin ng nakidin anuan. Una, tano saan aga po iti kinalaing mong agbartag? Saan kumaanabilag tinuang salbag ka? Ay, Wayne, saan yun na maulay? Anya ngay ita, Kwarog. Gapo iti bartak mo. Awanan jay nuang mo. Awan nga rodan tay. Kunak no sana ka mabartag. Kunak no may palinong ko tinuang sakbaya pumudaw. Ngam na bartag ka kamay. Sakmatan na ipalinaw. Kat, naamiris mo ti pagdaksan ti arak. Wanan tay.
Maliwayak ti trabaho kapoy ti arak. Ay, sipod pay. Talaga nga awan na saya at nga itden tinalabos apan naginom iti arak. Sana kung nagbarbarta kantay. Nasaya at mag. Pag saya at amutlaan nutong palem dayta nga imbagap. Wanantay. Awanan ginuang ko, Chep. Nagsatan iti angos, iti nabilag. Reset nga raw. Kapoy ti bartak tayaw. Naliwayan tayo ngayon palinong dagitinuang tayaw. Adan to pa inuang ka. Diyak to nagbarbartag tapno saan ama baybayan. Reset mo ta. Saan akbatan ngagbartag. Tapno saan na maliwayan tinuang. Sayang tinuang tayo kada tatabataw. Una, agparikot tayo. No, niya ti pagarado tayo. Ay, ala. Ikagumayan tayo manin ti makaurnaw. Tapno makagatang tayo manin iti nuang. Imbis nga igatang iti arak. Urnungan kiti nga igatang iti nuang. Ay natatabadong kuarog ken Osep. Idyan tinalabas a panaginom iti arak. Tawan ti ipay na anasaya at iti diyan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.